Tabi TV vam predstavlja zastrašujuće drveće za koje nećete vjerovati da stvarno postoji. 1. Ovo drvo izgleda kao nekakvo zlo biće iz videoigrica kao što su Diablo i slične. Ovo je definitivno jedno od najstrašnijih od ovih drveća koji izgledaju poput bića koji su izašli ravno iz pakla. Ako pakao stvarno postoji, vjerovatno je prepun ovakvih bića. Najjezivije je to što se ovo drvo nalazi baš pored ceste i izgleda zlo. Pogledajte samo ove njegove oči, te recite da se niste naježili. 2. Ovo drvo izgleda kao nekakvo biće koje je izašlo ravno iz pakla, te se skriva iza jednog normalnog drveta. Kao što vidite, crne je boje, te svojim oblikom liči na vraga ili nekakvo drugo demonsko biće. Svojom bojom i oblikom izgleda jako zastrašujuće, te zasigurno svim prolaznicima ulijeva strah u kosti. Što je najjezivije sa ovim drvetom je to što je prirodno naraslo baš ovakvo, bez ljudske intervencije. 3. Ovo drvo izgleda poput nekakvog čuvara pakla. Neke ljude podsjeća na paklenog psa Kerbera, koji u mitologiji odvlači duše u pakao. Izgleda kao da se uspinje na stražnje noge, te da je spreman za napad. Svojim jezivim oblikom definitivno se ističe od okolnog drveća. Zamisli samo da prolaziš ovom šumom, te da naletiš na nešto ovakvo. Jako jezivo drvo. 4. Drvo nos. Ovo drvo možda nije toliko zastrašujuće kao ostala drveća na ovoj listi, no ovo je definitivno jedno od najnevjerovatnijih. Ovo je drvo sa ogromnim nosom. Izgleda kao da jedan ogromni nos izlazi iz ovog drveta, kao nos nekakvog diva koji živi u ovom drvetu i godinama pokušava izaći van. Možda jednog dana uspije. 5. Zmijski poljubac. Kao što vidimo na slici, ovaj čovjek se namjestio u poziciju poljupca sa ovim zastrašujućim drvetom. Zašto? To samo on zna. No ovo drvo definitivno izgleda jako zastrašujuće. Nešto poput mitskog bića Leviatana ili nekakve paklene zmije ili demona. Leviatan je mitsko biće koje se pojavljuje u obliku ogromne morske zmije koje se sukobilo sa bogovima. A ovo drvo definitivno liči na ovu zmiju. 6. Drvo koje vas gleda. Ovo je drvo koje ima bezbroj očiju po sebi, i to vrlo realističnih očiju. Definitivno jedan od najjezivijih prizora na ovoj listi, zajedno sa svim onim paklenim čudovištima. Ovo drvo je definitivno noćna mora za one koji su malo paranoični. 7. Ovo drvo možda nije toliko jezivo, ali definitivno izgleda smiješno i kao da ima napad panike. 8. Pali anđeo. Ovaj nevjerojatan prizor produkt je slučajnosti. Kolika je šansa da ovo drvo pukne baš na taj način, da stvori sliku anđela? Da li je to sudbina, da li je to slučajnost, prosudite sami, no definitivno jako interesantno i pomalo zastrašujuće. 9. Mnogi kažu da zmajevi ne postoje. Ja ne znam da li oni stvarno postoje ili ne, ali definitivno postoji drvo sa licem zmaja. Pogledajte samo ovo drvo i recite mi da vas podsjeća na nešto drugo što nije lice zmaja. Očigledno izgleda kao zmaj. Kako je priroda fantastično oslikala ovo drvo, zbilja nevjerovatno. Kao što vidimo, slika je jako precizna sa jako puno detalja. Može li ovo biti samo slučajnost? 10. Lice ovog drveta izgleda kao maska iz onog filma Vrisak ili slika Edvarda Munka. Lice ovog drveta izgleda jako tužno i jako šokirano, kao da je preplašeno i nezadovoljno životom. 11. Ovo nevjerovatno drvo mutant izgleda kao da ima nekoliko lica. Izgleda kao nekakvo pakleno biće koje ima 6, 7, 8 usta, te viče u pomoć. Ili jednostavno želi zastrašiti sve ljude koji ga okružuju. Definitivno nevjerovatno i jako zastrašujuće drvo. 12. Kostur zmaja. Ovo drvo izgleda kao lubanja nekakvog mitskog zmaja koji je nekad živio na zemlji. Kao što znamo, mitska bića nisu stvarna,
No ovo drvo uljeva strah u kosti. Zamislite samo da je ovo bio nekakav zmaj koji bljuje vatru. 13. Ovo je jedno od najjezivijih drveća ikada. Izgleda kao da ima nekakvu masku u stilu Jasona, ili da je jednostavno nekakva osoba zarobljena u ovom drvetu. Fantastično je to kako ti nekakvi prirodni fenomeni pobuđuju našu maštu i mijenjaju našu percepciju stvarnosti. 14. Jako tužno drvo. Ovo drvo izgleda kao da mu je neko slomio srce. Ili kao da jednostavno ima jako depresivan dan. Mislim da samo ovo drvo zna svoju priču. Mi možemo samo nagađati i poistovjećivati se. Zbog svojih ogromnih očiju i jako tužne ekspresije izgleda jako ljudski i baš suprotno od zastrašujućeg. I najčudnije je baš to što se nalazi usred grada, te stotine ljudi prolazi pored njega svaki dan. Što vi mislite, zašto je ovo drvo tužno? Napiši mi svoje mišljenje u komentarima. 15. Godzilla drvo. Ako ste gledali film Godzilla, definitivno vas ovo drvo podsjeća na Godzillu, te izgleda kao da će pojesti ovaj mjesec. I šta ćemo mi onda bez mjeseca nakon što ga ovaj ogromni gušter proguta? Osoba koja je slikala ovu sliku definitivno je uhvatila savršen trenutak. Naime, nije mjesec uvijek u ovoj poziciji. Svaka čast fotografu. 16. Divovska lignja. Ljudi su godinama vjerovali u divovsko morsko biće zvano kraken, a nedavno su otkrivene prave divovske lignje. Ni dan danas ne znamo što se sve skriva u oceanima. Isto kako i ocean skriva mnoga čudna bića, tako i šume skrivaju mnoga jako čudna i zastrašujuća drveća. 17. Jako tužno drvo. Ovo drvo ne izgleda kao obično drvo, već kao jako tužna, realna slika čovječeg lica. Jedino što mu fali su usta, no jasno se vide obrazi, nos i ovaj melankoličan pogled. 18. Lice nekakvog patuljka ili diva. Mene iskreno podsjeća na nekakvu zabrinutu staricu, koja je neuspješno ispekla kolače. 19. Lice unutar lica, unutar drveta. Kao što vidite, ovo drvo ima nekakvu svemirsku facu, no ako još bolje pogledate, na lijevom oku ovo lice ima još jedno lice, kao da se ponavlja. Definitivno jako zastrašujuće. 20. Još jedno drvo sa jako fascinantnom facom. Me podsjeća na nekakvog tužnog ili ljutog gorilu ili orangutana, koji se ili nadurio zbog nekakve nepravde ili je jednostavno bijesan na cijeli svijet. Što biste vi pomislili da vidite jedno ovakvo drvo u šumi? Biste li se prepali ili dobro nasmijali? 21. Jako nasmiješeno drvo. Ovo drvo izgleda kao nekakvo čudno žablje biće koje se smije onako na stranu i možda čak namiguje desnim okom. Na prvi pogled izgleda jako zastrašujuće, no na drugi pogled izgleda čak simpatično i prijateljski. Jednostavno ne možete proći kraj ovog drveta bez da ga primijetite. 22. Tužni starac sa jako velikim nosom. Ovo izgleda kao nekakva jako velika planina, to jest starac sa jako velikim nosom. Kao nekakav starac iz nekakvog Disneyevog crtića. 23. Drvo smrti. Ovo drvo je okruženo nadgrobnim spomenicima, te se vjerovatno nalazi na nekakvom groblju ili nekakvom zastarjelom groblju. Ne znam da li vjerujete u duhove ili ne, ali ovo definitivno izgleda kao nekakav strašan prizor. 24. Pogledajte samo ovo drvo, izgleda kao nekakvo hodajuće biće. Mene osobno podsjeća na mitsko biće Cthulhu, koje je upravo izronilo iz mora i spremno je napasti ljude ili obraniti svoj život ako ga krivo pogledate. Definitivno jedno od najstrašnijih prizora na ovoj listi. Ovo drvo se inače nalazi u Lomonskom jezeru u Škotskoj. Kao što vidimo, ima ogromne ruke te rogove na svojoj glavi, te izgleda baš kao da je izronilo iz mora. 25. Divovski kukac. Ovo drvo je u obliku divovskog kukca, te izgleda užasno. Ovo drvo definitivno uljeva strah u kosti, kao da se nekakav ogromni insekt zaglavio u ovom drvetu, te ne može pobjeći. Ima jako velike zelene oči,
te bezbroj ovih rogova na svojoj glavi. Izgleda jako ljutito i nemirno i zasigurno jezivo. Ako vam se sviđa ovaj video, dajte nam jedan like, ostavite koji komentar i pretplatite se na Tabi TV za još ovakvih videa.